Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shalom kwa sijangu aslamu wote popadi pore pandi pana programa ja najiwene kutira mpano jino tujiganiane ya kutima karawezele ni ya kutima kujipata ndande ja kutiwuri kutupanope programa ajaji twajipo ni rie linki mu WhatsApp grupo jetu ya Markaz Barakati namba wandu akutupa kuuria nobe ya kutima kajipate ya kuti makajipate programa ajaji ni ya kuti kurewerela ni na iwene utiaji nonda wejino ndende mwa kutenda video panandi ja tupo ni mu YouTube ni mu grupo jetu ya WhatsApp ni kuti programa ajaji jiri jangara uria nope ya kuti kudingane kwa kuti kujipata programa aji kutandila pandanda mpaka pambezi ni chandanda muntu shuji gale foni jakwe pera majoelela jifoni ja unejaji jile foni ja unejaji ni kuriuka chandanda ngujitomate kujiugula bari chingu tyote akaje kodi kutoria kodi jangu kumala kutoria kodi foni jangu unejele mirile pele ni kuriuka mundu ujinjile ku Play Store shinjinjile ku Play Store ngana tuwa wambo neno beku chingelezi nambo mundu chajinjile ku Play Store pele ni kuinjila game alogaga nkugula bazi ni tatende search taja ule app pazi pelepa tenda pele search pele ni chalembe ngalemba ye jinji agambe kulemba imo kapena patikiri kuti imu jele pelepa ikumetula mitula hapa pa kuoneka pelepa ni pa uje pa utenda ile na ajiros program ja imu tajirora ji programa imo jele jangu jilanjila pele imo pele ni charge tent kujistalari mfoni mwao charge stalari mfoni mwao kujiwika mfoni jele jikuriungula pele jijinjile mfoni pa kuendeleshela programu jele ji programu kapena njile applicativu jele jikomboleche ni kutoma ari hapa kugula kujiugula jele nkujiugula mwamu niji kuwenda hapa Concordu matu kuitichiria kujitika phone ijaji kujijitika application ijaji mwishindio yikuwenda ni kutoma ari pele pa uje pa kutoma ari pele ni ujinjila ga malogaga kuinjila game alongana ujinjila pasi nambo kuinjila hapa kuijitichira yote pa kutaka pa uje pa kugula pele ni kubika nambala ja phone pati puchinji one jiche kodi pele majoelela ji kodi ijaji jele kodi ijaji je chilambo cha ku Mozambique digongone pele ngooneka shingotimani do chilambo cha Mozambique ni namba ga bali ku Tanzania jikuika pele bo +255 wadi ku Malawi nombe nao jiche +265 watu di ku Mozambique ni welewa wajikuika +258 sano pele niwe kuinjira nambala jenu madingana ni chilambo chandi roni jinrali utiana mwejo ndi chilambo chipela gapele jikuika Mozambique pele papa ni kuinjira nambala jenu unepa zipa selezi iche ni ikuntenda ni njira nambala jangu 87662 ni ngomalize nambala yangu kuinjira pele nga ngutoka kwa aluria wandu ngwinjire nambala yangu now pa uje pa kuinjira namba ni jikuuria namba ga nambala jirija kuona mwala chimbiche yes jirija kuona mate si pa uje pa kuika si nije kumbendero ni gile malogaga ikuntenda njinjile basi unepele pa nyinjile pana vile okay ni pana yarile mate yajuele kodi pana kodi ja jikuinjila ja kutochela kwa chiri na application pani jikuna wagapa message pane wanya wakuna agamba kunjimbila automatic ni kunachukwa mumunda yo jankugula jila application ijaji namba la jankuwika namba la jakwe line card ijo jiweje mu phone pemo ngani jiwaga kuyine ndale ja kutwanya opana kuna agamba kuimba kwamba utijibilarile hakuna achila kutumira kodi ku papopo jikuna ugulaga automatic ni kutoka uneele na irizile matenganira ka kodi jangu ajione bane pa uje pa kugula ni kuinjila gele maloga kupa ona pele gakwika maloga kulemba dina chinne babu Fatima gakuna ikaga maloga kuwika picture jankuraka pela gane pele ne bila Abu Fatima
kapena chinembe dina dienu na mbodi yankodi raka pele ni pana gema aloga message pakutaka kutenda communication ni wandu message ni pana patikati ipo gele maloga gatele pela ndege ja helicopter kuinjila pele ni patirimani kwa group ya jinji pele ririmani kwa group kuloleshi ya gapele pana ku message ni pana ajimba lijine ja patikati papa pana jele mpela helicopter pele ririmani kwa group mpela pele Markaz Barakati jileje kuoneka ni gele malogo ni gaga kutrozegwa kuti wandu ajinjileje nipa twatumikira ga link gala akoko message nipa nako kwa jidi contact kwa kutaka nipate contact ya wandu wankwete nao nipa na patikati papa pele patikati ipo pakali mpela kandege ka helicopter hapo pelepo ni malo gata chikwa gakuti ripatikana group mpela pele pana group ya jinjiri ile unenguzi dinga kugula group ya jinjiri lengo dinga kugula na bo malo gososo gandive patikati papa nkupatimana pelepo pane chinyone yidi kurawuri yiye kugula ni kuikaga ichindu yine group jilangaji kuika Markaz Barakati bari ni ntende mundu ntende searching anachi ntende searching chantundushi peshikiza nroje nambo chandanda malembo genu gawicho gore pegawe ge kulungwa pengani mbika mpela gamwana pela gele iyai nambo gata chikwa kuwika ge kulungwa pachiputikira kutega miishku na pela gele ni nembe Markaz Barakati na kuluire sor na kuluire bepani ikola chikwa nembe Markaz panade panandi Markaz naam kulemba Markaz jele pele nembile Markaz ni guluria ni kulemba Barakati paka kuloleji agaka riweje RVD Barakati ni T kumberiko mbicheje kuwika T jele Barakati yaitite kulembe dwa pele ni nguguluria kuti hilo licheleshe nene kulemba yo Markaz Barakati ni malembo ge kulungwa Markaz Barakati makalembe ga kugere mata akuti letra pasipitikisi kulemba she kulungwa dinembele ile ni kutenda searching kurota peskizati jele jukudi ugula pele Markaz Barakati jiche pele grupu ja jukurotegwa pele ni kutoa mare tijimbende pele ni kuchinto mare pacha nyapo pauramba hapo pele ni kutoa mare kuika pele jukuriuka jidi ugwile ni kubayele ndinjinjile koleko nichi mwatu manager wane wandu nomba ali koleko pela gamwa iwelele mwanja wajinjile pelepa pele mwanja wajinjile baba ari pele ni ikuna wechitaka pele ni ikuna atanda kuwecheta ya wechete mundu pela gapele chimwatu mane wana kuwetenda ile akowecheta ni ikuna komboleka ati mwe ndinkura kuinjila kwamba kuinjila pelepa yine ni kuriuka mpela gapele pele ikombolechi kuibika na pele bari wao pele kuriuka jinjile kuriuka jinjile ajinjile mu grupu kapena mu imo ni kupataga mariomo gakulekangana lekangana munda yuja 8 koloko ja chilo 8 koloko ja chilo 20 horas 20 horas ni yine ni pakatu ajigani eje pakatu ajigani yali unokuna yeleni yeye kutendesha kwa yako naam kuraka kutuluka kapena kuungala mikrofoni jao kuinjila hapa ni kutoa marenzela wawidi pele mikrofoni jao ugele akuja wana pele jaone mikrofoni jugele kuraka kuugula kwamba kuinjila pati pe baroni pandanda papa kuinjila pele kutoa mari hapa pawidi kuliuka mikrofoni jenu bugwile yele niye kutende kwa programa ajaji ni jazakumullahu khaira anera utende ndika video kaka wandu kutia kombole kuinjila shambano bayiweje wana mavuto ngai kombola shenene kombole kani kutujimbila ni kutitwa radi chire shenene kombole ka tujimbila pa WhatsApp mana bala getwa kwete maadi mi watudi mu WhatsApp paka twa radile assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.